الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره صدق Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Düğünlerimizde nebevi ölçüye riayet edelim. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onun ayet ve belgelerinden biri de yanlarında huzur ve sükun bulmanız için size sizin cinsinizden eşler yaratmasıdır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En bereketli nikah, zorluğu ve külfeti en az olandır. Müslümanın aziz, Kiça Peygamberime Fatıma radıyallahu anha vakti zevci ceheza ve parçeki kadifeyi tulumaki abi u balgehek bu. Mahra Fatıma radıyallahu anha bu masrafa veya dehveteci aynı evci tişleka hudkem makul bu. Bu kesin bu yine şahidi dehvet abeci goten çeşibi ve dehveti taze dehvet dimenedi. Müslümanın aziz, hindi zevaca emri Allah Azze ve Celle bu sünneta Peygamberime aleyhissalatu vesselama keyfhoşi, huzur ve bereketa dünyaya hemji heker mirovil gel ek yen zevacın gorey viyana Rabbi alemi gorey nişandanit Peygamber aleyhissalatu vesselam gel xwe hayata xwe bigorînin inşallah em divê baweriye dene ku ev mana waya gel ek ev zevaca wa dêd axiretê de jî berdewam kitin. Muhakkak gelê feydê zevacê wê tên hem çavê insanış guneha tête girtinê insan iffeta xwe diparêzet gotinê Peygamber aleyhissalatu vesselam hem jî temamkirina nîvekiya dînî ye. Hindî zevaca gava veya awwel nikah û dehwet jî ew jî wê nikahê mirov li nav mirovê xwe li nav insana eşkerat ket belê malbateka nû dê avakirin wa jî bo vê keyfxweşiya xwe mirov dikite şahid û ew kes bo mirov duayê dikin belê ya Rab tu rehmê, huzurê, bereketê viyanê tu biket di vê malbatê de di vê aqda nikahê de û tu ewladê salih bidiye wa. Müslümanın aziz, dînê me şîretil medkit ku nikahê û dehwetê masrafa wê em xweş îsrafê mübezziriyê dûr bikin û bi sivikahî em vapêk bînin. Ji ber wê yekê hedîsa destpêkê de mixwendî Peygamber aleyhissalatu vesselam bala medkişte ser vê çendê. En nikaha bixêr, zevaca bixêr, ya bereket, ewe ya ku zehmeta wê, masrafa wê kim? Kîr zevac masrafa wê kim bid, zehmeta wê kim bid, ya bixêr û bereket ewe Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêjtir. Mixabin Müslümanın aziz, ev roja em tê de ciwanên me ji ber
و مصرفا امی بیجن زواج و باری گران گلج زحمتت بینن و گلج دل وای زواج صارت بد نازوجه همشی بارکی هو گران و مالباتاشی بتا نخوشی و بتا دین و اف دینه بتا مشکله و بازنده و نخوشی هنی هم کو بیشن زرتنه 105 میلیار آن 200 میلیار آن 300 میلیار جبلی و مصرف الدین جارکی امی بیشن بوکا خواب بدسو که بو تشتابه کردن اما جارکی ده 10 میلیار 15 میلیار حتی 20 میلیار جارکی ده ده سرماسه غیر امی بیشن اول لباس نشانه اوه امی بیشن گلینلیکه اوه قوافره انه زانم اوه کرسینه و صندالینه دوارن دین سر و بلا فطافه و الگل بگیرن آنجی ولا از که چا خواه نادم که حتی دایراوی نجدا بتن خانیوی نجدا بتن اف طاروزتت هو اف صنعتت هو مسلمان عزیز بارک گران کرنه خراب کرنه یاکو اشتاکا کو رب العالمین عز و جل امری ما فکری البر مسانهی کری ام هند البر زحمت کرد اشتاکا بخیر و برکت امت کنا حرامی و امت کنا بار اشتاکا کو آوا کرنه ام آوات کن بس امت کنا مال خراب کرن اش بروی که مسلمان عزیز لازم ام جوا پاروزتت ها خود دور بکن ام البر خود گران نکن ام بزانن اوه همیشه چید بن هکر تشتکی دهوتت خود زواجت خود نل گوری ویانا رب خود نل گوری نشاندانت پیغمبرت خود ام پیگ بینن محقق هنگه امل گوری هنده باوریت هنده ملت دی عرف و عادتت هنده ملت دی طاروزتت و امی پیکینه مخابن ابروکه ام نخوشیاوی باروی وید کشه نخوا مسلمان عزیز بلا ام الزواج خدا دهوتت خدا ام مبزیه نکن دهوت و کیفه امی بوخوا کن بلا ویجی ام سرخوا بوخوا حرام نکن جن و ظلام کچو کرد ناویگ دا دست ایک اوه دین مدنینن عرف مدنینن اوه حرامن عرف مدن ظلام جدا جن جدا ایک نبینن ده بو رنگه ده بوخوا بلی دهوتا خوا کن ده کیفا خوا کن رب العالمین عز و جل مجوا کسابن بیستن او کسی حاجبات اشتاهی او کسی گوری امر رب خواه گوری نشاندان پیغمبر خواه بله زواجت خواه دهوتت خواه پیک دینت و بال سر انسانا ناکتا بار ناکتا